Kublai pi baro epidang subhai pi shi ketup kubo mentaka janmiat shaban pai shi kubo ki berbenya ini pechwai kimat berkongsan. Kentu Menteri Sorka Pedengi ki samla samhoi keri ban penyeso eladia bat kerensan Mayuva Bharat ban pelong keri India keri kebalakiu syaplang apa usnam aja sapunyo. Lepat ba Menteri dang ba kejela yaka Zoonotic Vector-Borne Disease Research and Training Center ha Indian Institute of Public Health. Lepat ba Menteri dang ba kejela yaki ICU ba shipojing tia ki khat atli ki hospital jang ki district repair bat atli ki tele ICU hub. Menjur kekenhuan Menteri ya ke Captain Williamson Sangma State University Amendment Bill Ordinance. Bat wat ke KHDC ya kilat kilenti ki batmai na kebenta ban berat ya kinyut ong CEM ke KHDC uba penyak sing siem. Kubor ki berbenya. Menteri Ketnat Youth Affairs but Sports Anurag Singh Thakur lakentui ki samla samhoi jong kene keri ban penyusno yalade bat kerensan Mayuva Bharat ban kenjo syagathong ban pelong keri India keri ke belakiu syaprang hapa usnam aja sa punyo. Aga kubor ke bawla pa lingba ke video Thakur ong bagi samla jong kene keri ki donnya ke benta ke bekongsan ban le ha ke ban kenjo syakane gathong. Benrap bah kerensan jong ke perthai berok ke wei ke India kelala ban penpau thamai ialah ke jong ke kerteng hadian bakalala ban kenjo syiki babon ki thong ki ba kalabu hakini ki khendiat snem baladam. Banjur ba ka jingi syem bentalang jong ki pait ba kalong ke bakongsan shibon ban pen erlong ya ki jing temu jong Menteri dang ba du keri Narendra Modi bat manla uwei pa uwei unong India udai benyesno ketilang hakani. Menteri dang ba kejela konrad ki sangma ke sengi ba aru la pli pait ba ya ka Zoonotic Vector-Borne Disease Research and Training Center ha Indian Institute of Public Health Pasture Hill Shillong ka badeiru ka baningkong pandon kum kene ha ka than shatei la mingi kari India baro kwei aba ai jingkran ha ka jingelang pait ba Menteri dang ba kejela ong ba ka jingwat benya ka long ka bakongsan bat ba ki jingtep balayo lum kinyarap shibun ya ki nong thau mat treikam ban bisha benya ban thau ikilat treikam ban thau ya kilat jingeda banjur shu ru badai ban thau ikilat kilenti benya treikam lang kawai kenang ba anla ban kentiu ya kene ke jakawat benya syaki benta ki bakham shalor ban thau kilat ki kabu bat ka ba anla ru ban aikam ai jam bat kiwei ong ru baga sorka kadang bisha benya ya ka jing ai jingmut ban kentiu kerdan ya ka Indian Institute of Public Health Menteri ka koi ka khia jong ka jelai Dr. Amperin Lingdo ru iledon lang hakani ke sengi. Menteri dang ba kejelau konrad ki sangma haga sengi ba aru lepli pait ba lingwa ke video ya ke projek kamera thia pang ICU ba shipojing thia hagi khat atli ki hospital jong ki district repair bat atli ki tele ICU hub haga jingalang bala pelong ha state convention center ke projek ICU ba shipojing thia kadi ke projek bala le lingwa ke public private partnership ha pedeng katnat ke koi ke khia jong ke jela bat ka eGov Foundation bat ka Karuna Trust Belaya lam lenti da ka eGov Foundation. Haba ajingkran hakani ka sengiu Menteri dang ba ong ba ka jing na ka daw jong ka jinglong ki jaka ki puta hakani ka jela ka jing penbit penbiang ia ke rukom ajing sumar ki ba kham kerpang kala long shisha ka ba jenjar kham tam ki jaka nong kendong. Ka ba labu jing shikat dei ya ki pait ba. Pediang sungo bah shikat dei ru ia ka eGov Foundation bat ia ka Karuna Trust na kebenta ka ne ka jing trei borba jong ki ya kajing no senyang ki balawan ra ya ki jing kela ki bakrau shibun kajing ki pait ba kejela. What excites me making this 10-bed ICU project a success, and we have started and we have launched with some of the locations today, and I'm sure that we will be able to complete the other locations very soon, and more importantly we look forward to ensuring that they are run with optimal utility
and also aspire to ensure that we are able to expand this even further so that we can reach the other nooks and corners. Ka kanhon menteri ke jela Meghalaya ke sengi baar ke lepenmi ia ke hukum ban penyahap ia ke Captain Williamson Sangma State University kat kum ki kendon jong ke UGC kenang ban yo ia ke Kedan State University kasau ka jela ke ladap penyar ia ke Williamson Sangma State Technical University bakal pelong ru ia ke State University ke Bapura mentang ia ke ni ke jing penkelala le ban pen rung lang katu kat ne ki kendon jong ke UGC ke beladon lupa bat kumta ia ke jing kelala pelat kum ka hukum mentah ke sengi ban kentup lang ru yaki kendon jong ke UGC. La pentip Menteri Dang Ba ke jela u Konrad Ki Sangma. Menteri Dang Ba ula pentip ru ba ke jing temu ke long ban sedang pelong kelas no hau news nem banwan. Menteri Dang Ba ke jela u Konrad Ki Sangma ulai ro syikat dai iki pai nongrep ha ke sengi bala rakhe ke sengi burom jong ki nongrep ha Rezubel Para North Garo Hills District. Da ke banjur ya ke benta ke bakrau jong ki nongrep. Ula kubur ya ke jingno senyang jongki om tang ha ke batung betep henrei ba kilawan ra ru ya ke roi kepar aba ai jingkren ha ke jinglang pai ba Menteri Dang Ba ula penpau ya ke rai kut jong ke soka ke bala kloi benyarap ha ke be dei bat ke bah ke miat jongki nongrep ke bala pau shai lingba bon ki skim ki beper ula penpau ru ya ki board jong ke jela Meghalaya ha ke liang ke rep ke riang ha ke bakin nongrep ki la yo ya ke jing itu na ke benta ki marep jongki kentup ru ya ki sok ki pai ki johur ki jab ki Muslim Musla om tang ha ke negeri henrei wat shabari ru kumjo ya ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra campaign la pelong hasnong nongpo ha ke sengi baar da ke jing temu ban ai jing tip ha ke nong shong shnong jong ki jaka sor chapang ki skim ai jing mentoi ki beper bala pentrei kam da ke soka pedeng la pelong ru ya ka jing ai jing sumar na ke benta ki trai shnong ha ke ba la kampelet jing mut kerpang ha ke ban rat dengkong bat penduk jat no ya ke jing pang tuberculosis la ne ke jing pang TB hapo ke Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan Southwest Garo Hills ya ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra la ple pat ba hapo ka zigzag CNRD block ha ampati kani ka jing trei kam ga thmu banwan ra e ka roi ka par ha kani ka than ha ka balajit ru ya kishnong arogre na ka benta ban penkala thamai ya ka Indiba kata de dalade miniman Han kapor ka slang hamir na yin na mar ka ka seчлей na yin ni kenadu bang nilayo ya kaneka nadu bang layo ya kaneka skin te katno kalong ka jindu ku mana benta ka jonga ba ka patru ba umno ba ka sorkar kandang temi susu ya ki skin kamhe kambun nang bangiru ngin kamnaru banki. We want to reach out to every people and make sure that this goes all around the district and people can avail these schemes that are there for their benefits only. Today, a lot of people fight back. They smoke ke part yaki bikin one membership bikin schemes baro balak yang na Prime Minister Jungi Narendra Modi. Ini kali campaign ke Viksit Bharat Sankalp Yatra, which is for the developed people for the nation. Kaseng Agricultural Technology Management Agency lani Atma kala pelong ia ke Kisan Mela da ke betrai ringkat bat ketenat Agriculture and Farmers Welfare bat ka ICAR Krishi Vigyan Kendra ha Matcha Kolgre LP School New Tura. Ka pang pedeng kedai Natural Farming, a way forward to sustainable agriculture. Additional Deputy Commissioner ke West Garo Hills AVD Shira ulalong ukongsan hagani kesngi. Ka Kisan Mela kala syakri kum kerensan na kebenta kiru syampang bat kiwai ban sam lem ya ki jingnang jingtep jongki hagabe dei bat keru komrap tenrai ban kentie we keru komrap ka bane basa. Komisi benta ban rakhe ya ka lingkhu sngiyap umulung susutham u Commissioner but Secretary in Charge Jongkatanat Arts and Culture iba FR Kharkongor agasin ningkong lepli perda ya ka tho shun art camp arhaja aphulai ya ka bala pelong ha Indian Council of Social Science Research hapo North Eastern Regional Center Conference Hall Nehu kumba ap saungut ki nong shimbenta na Santini Ketan kala Bhavan Prak Tony
Bat Kiriti Academy of Visual Arts Kleshim Benta Hakane ke program ke bansa kutno haka arpunyo turik unopra. Aga po ba ulay ro ya ka rai ban penlong ya kane ke program hakane ka sngi kerpang uba karkungor ula kerpat ya kinong ishim benta ban penlong ya kane kum kalat ka kabu ban penpau ya ka jinglong bakerpang jong ka khendau ka syap ka ktien ka thaliet bat ka rukom shimjaj ki ba dei ki lai tali ki mau bersiu ki ba kongsan jong ka jaj ban riu lom. There are 12 artists here, and 12 is a very significant number because Jesus had 12 disciples. A team has got 12, be it football or cricket. So 12 is a very significant number, and the day in which you inaugurated it, which is Soso Tham's, that anniversary is also doubly significant. And also, this program is called Thoshun. As Barafael has already elaborated, Thoshun is a very sacred act amongst the Khasis. It's a significant marker of many things. Chief Executive Member ka KHDC uba penyak sing siem hak ningkong ulaong baga council kalawat ikilat kibut kibatamai kumno ban bret ikijabo jaban ki banyarap hak ban penmi pisa bat ki ban thauru yakilat aikam aijam naba aijing kren hak jingelang ban IT ya trok kitnyut syakador bar snong renja balabai tingka naga Chief Minister Special Development Fund nak benta usnam ahajar apulai uba siem ulaong bakarukom bret nyut ladala ban penbit penbiang baha kala ban penmi pisa ulaong ru baki nyut kinyer malalum naman la kitliu yeng ki yau ki hat bat ki jaka pat ba la ban penkala ya ki syakasbo thung jingthung ula pen benaru baga council kan samang pisa hado arpholak tingka syakador bar snong renja ban pendep no ya ka jingtei ya ka yeng dorbar jongka ti ibkhang nilayo ekanika solid waste management act bat lingba kanika solid waste management act arhajar arpho nilala ban pentrekam ya ka jingkhut jing suba ringkat ka jing trei hasenda baki hima ringkat ka jing trei hasenda baki shnong hamni po ri khasi namta ka jingkhut jing suba kamdei tang bangin kit ye unyut na kidi shnong ki ba pipidan henrei ka bangin perkhat ru kumno ban warra de ki wei pat ki project ki bangi khot kita ki RRC kami ka resource recovery center ni ai gitu ki shnong ki badani ki jaka ban la ban lumi kini kinyut ban pensapriang ini kinyut haki rukom ki badai kat kum ka jing tha na kalem bajungi ka jing penne ya ki jing shai la niki lights Christmas ha Mumliang East Janty Hills District na ka bentau snam aja apulai la ple akasining kong do Dr. WR Khaluki ubadeu MP jong ka Dorba Raja Sabha na po Jela Meghalaya haringkat ka jing adon lang jong MLA ka thain sutunga saipung bat kiwei ki kan rem kilendan yakini ki jing shai bat kiwei ki jing penthaba itnat on penme manla ka janmiet naduk ka po san baje janmiet haduk ka po khar abaje minmiet tat haduk ka laitrik ubnai ka lalingkot ahajar apusau shu ru ban kring yakiriu I jingruai on sepelong ya Christmas concert aga janmiet jong ka apu artrik uno pra bat ha ka apply trik no pra on pelong ya ka miet yatem yeput ban yashim benta da u ilat mitre dekar bat u DJ wanshan Kidang sang senang dengan artetim wachwa wakut keton uyo kamu ang MLA yang pi wa kani ke senang ukla hejo ikor kamu da adore pi nei pha wacha le ben yu to pi MPP nga thrai kani to kamu ang kang santa uman ke MPP village Bentang ini pej ka jing long jiman ka simineng shlong ka jing shit ka long khat nyo point r degree celsius but ka jing kriat ka long sun point degree celsius ka jing skam ka hau ka long sun point shispa men step ba sun pu pra nak shispa jan miet ka sun beneng kan rang hanong ba shlong ba ki jaka shnong ba mar khap shoban poi shi ka bakut jong thup ku bon pe biang sa asian ni mat ba kong san Kentu Menteri Sorka Pedeng ke samla samhoi kari ban penyusno ialah dia bat kerensan Mai Yuva Bharat ban pelong kari India kari lakiu syaprang apa usnam ahaja sau punyo Lepat ba umenturang ba kejela ia ka Zoonotic Vector Borne Diseases Research and Training Center Indian Institute of Public Health
Beli pat ba Menteri Rang ba Kejala ya ki ICU ba shipojing thia ki khat artli ki hospital jong ki district repair but artli ki tele ICU hub. Menjur ke kenhon Menteri ke Captain Williamson Sangma State University Amendment Bill Ordinance. Batwat ke KHDC ya kilat ke lenti bertemai na ke bentaban berat ya kinyut ong UCM ke KHDC ubah penyak sing seim. Te parlok da kitu kubor ngila poi shibukut jong tuk kubor jing imen ta janmiet hadu bangin de shema pilai ke sengi hakajuk ko po kubli shiboni pi baro.